بله تماشاوانین هجا دیاره لسر آسمانی سوریه هالوزی پرسگریک دنا بین امریکا و روسیه ده رو ددن فروکین هر دو ولاتین زلهیز هفودو تومت بارد کن کو فروکین ولاتین دن فروکین وان آستنگیان جواره درتخن و یاساین ناف دولتی جی بن پید کن علی تمیش رو وکاری سیاسی جرها یا باکوری کردستانی لگل منه و مجاره دی لگل که علی با خفن سلاف بوده که علی علی هر دو ولاتین سلاف ورس بله هر دو ولاتین زلهیز روسیا و امریکا هفودو تومت بارد که نبطایبتی جی گریدای فروکیان و بنپیکرنا یاساین ناف دولتی لسر آسمانی سوریه و روشت چاواد نرخینت دست بکیده روش باش تشتغل سوري دبي بتيبات الديرازور دبي او نتشتكي نويا او علاقه خواتي كليخه بتيبات لتشتي اوكرانيا لندر اوكرانيا دبي وتيكالي خو بجباطه ناتو 20 روجانبر شي بوي علاقه خو بوي هي تيكالي خو بوي هي من از بيجم روسان شر ناتو الهمبر والاوكرانيا قالكي بلند بيا روسان دخازن لهندر سوريا تشتكي الهمبر امريكان بكن كوبركي وكي بيجن ضغط السروان هندك ببل هندر اوكرانيا دا كي علي بله كي علي مطرسي حيكو لسر اسماني سوريا يعني شركنا بين امريكا وروسيا ده روجي بده ما ترسي هي يرو مال برا واشنطن بوست دبيجي امريكانان قالكي وكيلون ما ترسي خددن او روسان قالكي العزمان السوري فروكي وان ريلوان دبرن من از بيجم للديرازور العرضي شاركي كاركي درجي دبي ونزانن انجمانا لشگری دیرزور و نقبی وانو قصد قالكي اشکنجه و قالكي شرج چه بی من از بیجم دست روسان جی دوی داره ده هیا و امریکانا جی هلبت اوی قصد دعم دکن من از بیجم تشتیک نقبه روسان و امریکانا دا چه دبی اویا تشتیکی و بردوان بکش روی پیرا و بلند ببیه ويا روسان دنيرن هندر اوكرانيا دا ناتو اوكرانيان دعم دكن سلاحان ددنا وان تزاني يعني تماشاواني كورسان 24 زانن يعني قالك تشت هندر اوكرانيا تشد باللي همبر بالتيبات لهندر سوريا روشا روسان قلس بيا روسان بشتي او رخصتنا ناوي خب فاغنر ابانا تدي هندر اوكرانيا دا يرشي روسان كرن هندر روسيا دا جي هندر سوريا دا جي ابانا كاري خو قلس بونا بالتالي من از بيجم روسان قاوا كي ديان باشا شونه ليد خازن ناماينا بامريكان دن العزمين بيجن ام حتى نهار هندر سوريا دا هنا وحسابي ما كي كاري كي بكن حسابي ما جي بكن من از بيجم روسان دخازن نامايا كي بس بامريكان دبي خندك كده بس هر دو زلهيجي كي علي هر دو زلهيجي دبيجن يعني مثلا روسيا كوشكا كرملين جي دبيجي كو ام دي برجوانديه خل سوريا بباريس هر وها لويد اوستن وزير برگريه امريكا دس نشان دكه ام دي برجوانديه خل سوريا بباريسن لي غافا برجواندين هر دو آليان لهفو دون ناكن طيب بجي مثلا وكي قوتا بنافكري دروشا ديرا زوري دا هر وها دروشا قامش لو دجي مطرسياوي تشتي هيا لروجاواي كردستاني هنگو يعني افيك في روشي تشاوا دبينا او قالو غافاقو برجوانديل دجي هفدو من هردو تشكين واني هري قران ده حتى ويا جيهاني دهنا يعني بربكوفة ديشا يعني روسان وامريكان لهمبر هف شهر ناكن يعني وقت شكي ام حركس ماسكي به مثلا شهر لهمبر هف ناكن لي بس شر وچاو بكنا يعني مثلا امريكي آلیکاریا قصده بکنه و روسان جی آلیکاریا او میلیشیات ایرانی بکن لوی داره
ممكن شر نقابي باندا تشي ببي وخاصة بتيبت هيرو ده هفته بونا دهندر دير زوري دا قالكي شرجي هيا ونقابي قصدي وانجمانا دير زوري دا لشكري من از بيجم روسان بلغي خواد دهندر سوري دا ضعيف بونا بشتي تركان پشت خود داوان در ناتو دا بر امریکانان چون آنا تشکیدن از خازم تماشاوان کردستان 24 بیجم برای دوریات هبون در نقاب روسان و ترکان در لسر سینور در کتن لکوبان دربیسی برای در کتن آنا نما نوایاش بر ترکان جی استراتیجی خواه گوهری بر و ناتو چون وکی مگوتی روسان جی آن پلگی خود هندر سوری دا ضعیف بونه برای اعتماد لسر ترکان هنکی دکر یعنی لانها شر نقل كيري بيش شر لدير زوريا بله كك علي نها مثلا قال لك جارات ديروكي دشي رودايه يعني بين امريكا ويكيتيا سوفيتا بريده نهاد بين امريكا وروسيا ده قال لك جاران رودايه يعني شركي ديريكت بينوان ده تشينا بويا لي شري انديريكت شي بويا وكي كنا حال اوكراينا تيجياندن يعني شركة الورتي تيبري وبرن شركي انديريكت دنا بين روسيا وولاتين روجاوا طيبة امريكا لسوريا يجي شري انديريكت با يعني مثلا آلين كونيزيكي امريكانا تبنافكر حسادا او ممكن هن آلية دنجي جا آلية دن و او آلين كونيزيكي روسيا ندكاره پرسگری که ناو وانده بگه شرکی گرم ذاته سوریا پلگه که دست روسان ده بایا تدی بوتین داخویانک دایه داخویانک خود دویجه ایما شهر اوکراینیا شهر کلمه فرد بویا و ایما غربی ناتو دبی برده دبالی وانده هبیه روسان پارچه بکن دهندر عرض روسیا که تشتی می داخلی وقت بیجن خبر بدن من از بیجن سوریا دولت جغرافیا پلگه که دست روسان ده روسان دخوازن اوه پلگه الهمبر امریکانان درخن وقتی کتی خواستن من از بیجم او شر دهندر دیرزوری دا چید بید دست روسان تیدا هیا روسان دخوازن نامه که به امریکانا گنن شر که دهندر دیرزوری دا چید بکن لهمبر قصده تشکی دن هیا از دخوازن بالی تا بکشین موی داره دهندر قامش لو حسکی دا جی رژیم حتی نهدوی داره دا هیا میلیشیات ایران در دور قامش لو هنه ويا تشتكي يعني ممكن امريكا او روسان وبلجيجي بحاركين الهمبر امريكانا لرويج بيرا روسان وكاري بلند بكن الهمبر امريكانا افشر وقت ديفيجن تصعيد ببي الهمبر امريكانا من ازبيجم الشر هندر سوريا دا ببي ويا جزء اكي هندر الشر هندر اوكرانيا ده وفياجي شر رو فرابه به و تيبت جدير زور دست بيكر لمن از بجم رويج بيرا ممكن نقله هندر قامش له حسكي قالك تشت قالك ميليشيات ايران الور هنا حزب الله الور هيا لمن از بجم واشر و بردوام بكيا ولدير زور بيكك ونامر ونقل جينا دني ببه سپاسياتكم كي علي تمج رهايل قلمه